Jeste vi primijetili da su naši susjedi još uvijek svi na broju? Niste? Pa Ded Mraz je trebalo otići već, a nije, kasni. Možda se nekaj dogodilo. Možda gospa Mraznica bolesna. Mora biti, svašta mora biti. Hajde da škicnemo, da malo kroz prozor privirimo. Ne bu nas niko vidio. Ne, vredi. Ne bu nas niko. Samo tiho. Samo tiho. Bože, dragi. Kaj? Pa ja to... Gospa Klara! Ne vjerovati. Vidite li vi kaj ja vidim? Aha. Ja vidim. On svira blues. A trebali je već otići. Ja to ne vidim. Ja to ne vidim shvatiti, ljudi božji. Ok, hvala. Čujte, a ti se čekaj, on svira blues. Jezus Marija. Čuće nas, Santa Claus Blues. Imam božićni blues. Bar sam baksuz. Jer zaribao me Bibidus. Onaj virtualni mufluz. Još nisi otišao. Što čekaš? Pa kad ćeš podijeliti poklone? Neki daleko će ja ne idem, ne znam. Ne ideš? Pa zašto ne ideš? Pa dogovorili smo se da sljedeće godine ideš u penziju. Nije to lako za penziju. Pa, jel ti nisi čula? Neki lažni Deda Mraz dijeli poklone djeci i odraslima. I to virtualne. Virtualne? Bože me prosti. Santa Claus Blues. Šta mu je? Još nije krenuo? Čuo sam da ove godine neće na put zbog onog lažnjaka što deli virtualne poklone. A ja sam naručio par ćupova zlata. Ako ne dođe, ništa od mog zlata. A ja zapravo volim što ima naivaca koji vole virtualne poklone. Biće više zlata za mene. Jedino me muči što kažu da Ded Mraz donosi poklone koje su najbolji za nas. A šta ako on zaključi da ipak zlato nije najbolji poklon za mene, pa ja izvisim na kraju? Ne. Odoh ja da izmislim nešto, da ne izvisim, da dobijem zlato. A i vi odite, razmislite kako da ne izvisi, da dobijete šta hoćete, jel tako? Umorio sam se. Uglavnom, ajde. Santa Claus Blues. Ma čamu je? Pa kad ćemo kreniti? Pa već smo tribali. Dobro, istini na volju, nije baš da mi se ide litati po svitu,
ali ima i to svoji prenosti. Uvijek doživi nešto novo. A ove godine mi je baš važno da idemo diliti poklone po svitu. Jer, kad se vratimo, dobija napokon svoju pravu kuću, a ne onu zavižan bord, a ne, pravu pravcatu kuću kao nagradu za sve moje godine rada i truda. Tako mi je Dida Mraz obeća, ja njemu vjerujem, on uvijek održi rič. Znam da kad se vratim, kuća će me čeka upravo onaka kako sam zamislija, puno veća naravno i za mene i za Sanjke. Čekat će me, ja njemu vjerujem. A ja sad idem povirit da li je sve spremno i da li možemo kreniti, a vi samo čekajte, ništa ne brinite, sve je u redu. Dida Mraz vas sve previše volija da bi vas ostavija na cidilu. Čekajte nas, dolazimo. Santa Claus Blues! Al tebe ne može zamijeniti niko. Izgleda, Boga mi, da može. Ti nosiš stvarne poklone stvarnim ljudima, nosiš ih od srca, a oni ti uzvraćaju oduševljenjem. Šta te briga za one naivne koji se zadovoljavaju virtualnim raznim lažama i paralažama? Ti donosiš poklone i radost onima koji znaju cijeniti što je pravo, što je vrijedno i što je istinito. Misliš da još ima takvih? Ne mislim, nego znam. Nego ostavi tu gitaru pa lijepo sviraj po povratku. Uzmi sve što trebaš, a ja idem vidjeti je li Rudolf spreman da krenete istog časa. Nema čekanja. Hoćeš li da svi oni koji te očekuju budu razočarani, a? Neću. Znaš da neću. Znaš koliko mi je važno da obradujem djecu. Imaš ti pravo. Oni koji znaju šta je pravo čekaju mene, a ne prevaranta. Ma idem iz ovih stopa. Gdje mi je torba? Sretan put! Jedva čekam da se vratiš da čujem kako je bilo. A možda bi ja mogla s tobom na put da malo prošetam novu frizuru. Rudolf, kreć! Idemo! Evo mene Djeda Mraza, vratio se kući,